Kao deveti YouTube, serije YouTube-ova koje smo dali o održivom razvoju s osvetom na klimatske promene, sada ćemo napraviti neku vrstu rekapitulacije i navešćemo nekoliko, samo ću vam navesti nekoliko primjera koji govore o nepobitnim činjenicama globalnog zagrevanja i klimatskih promena i njihovog uticaja direktnog ili indirektnog na živi svet. A da vas podsjetimo, u YouTube 27 održivi razvoj, resursi za pripremu nastavnika i rad u učionici koji imate koji možete da preuzmete, prikazali smo resurse koje smo vam stavili na raspolaganje, a koje smo koristili u realizaciji koje smo koristili u realizaciji 9 priloga do sada koje smo dali. Tu su pomenute knjige, naš sajt, radionice i same eksperimentalne kutije koje smo pravili. Zatim smo prikazom na YouTube-u strujanje vode i vazduha pokazali pomeranje kao jedan od posljedica klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, pomeranje stepenika vegetacije sa nižih na više nivoe i detalje o ovome možete da nađete u knjizi Zrnca nauka 9. Na YouTube-u 30a topljenje kontinentalnog leda i santi usled globalnog zagrevanja, pomenuli smo da je već do sada zaključeno od 1993. godine, kako se tačno meri, da je nivo mora i okeana povećan za 8 cm, a da se očekuje da povećanje do 2100. može da ide i do 90 cm. U knjizi Zrnca nauka 9, klimatske promene i biodiverzitet, sva ova zrnca možete da kupite u Zavodu za udžbenike, možete naći još i sledeće posljedice klimatskih promjena. Pomeranje aktivnosti kod hrasta, leptira, falene i polaganja jaja senice. Znači, tu je došlo do pomeranja raznih ciklusa, što kao posljedicu ima negativan uticaj na vegetaciju hrasta i dinamiku populacija koje se legu iz jaja. U ovom slučaju su to mladunci senice. To mogu da prate učenici ili studenti biologije. Na Lemanskom jezeru u Švajcarskoj je uočeno povećanje srednje temperature za 1 stepen i navedene su posljedice po živi svet u samom jezeru. Detalje možete opet naći u tom članku. Ovih nekoliko navedenih podataka, kao što vidite, se uglavnom odnose na Francusku i Švajcarsku i tu mogu da pomenem primer koji bi mi u Srbiji mogli da koristimo. Naime, oni su još 2008. godine, mi smo to naveli u ovim prevodu ovih knjiga Zrnca nauka, dali sajt Fenoklim koji se bavi skupom planinskih masiva u Francusku uz angažman svakog dobrovoljca, učenika, studenta, građanina, koji bi sistematski pratio promjene koje se dešavaju sa bilo kojom biljnom vegetacijom u planinskoj oblasti i to bi radio prema uputstvu koje može da šalje sedmično na sajt. Ovdje imate link za taj sajt. Narednih nekoliko YouTube videa će biti posvećeno drugom delu od aspekta održivog razvoja koji se odnosi na energiju i štednju energije s posebnim osvrtom kako mi kao svaki pojedinac možemo da damo doprinos očuvanju naše planete i našeg životnog okruženja, a ne samo da o tome pričamo. Hvala na pažnji.